Ole, CUP viewers le subscribers le inza fine chipai kan bu chu tuntum chu MP CUP Tuichangral Football Championship khel buruak vel te kan thilet le thuk anga not Vanlaiphai playground na Tuichangral Football Championship khel ani a Sialhawk GSA le Tlangpui GSA 10 in khel munam tak min entira YouTube channel la makham kan live toa an khela hi helai fans te le an lawm man han la te hokong a khawchhung an lu thengin an hun to man thleng kan thir ho don ni tuna kan mu te hi Tlangpui GSA te in warm up pania helam hi Sialhawk GSA lam te ania not Vanlaiphai fi la chonudar kata hian mars ni khat chonudar kata hian anin khel don ne tuna hian warm up an bei me kania zai thiam tron main nei zai chok pa zai thiam po zai nei thang dam ta pe kan mong hian tuna hian in khel la tron lawa an tron trepa anin khel te hi kan tilang don lova kan tilan tur ero chu a goal lai vel bor te kan an thinon le thuak don ani ai khel an tron trepa anin chibai ton vela 14 lalpiak dika jersey number 16 Crespo VL Shapuya jersey number 8 Rotwang Liana jersey number 19 Lalfom Kima jersey number 18 le Samuel Chongthu jersey number 10 te anni Tlangpui lam players khel dal rowin lo in karlelok rowo jersey number 1 Mal Somdonga jersey number 10 PC Lan Mingthanga jersey number 11 Lal Nunkima jersey number 23 Lal Shwai Zela jersey number 4 Lal Hun Thara jersey number 3 Ramwan Puya jersey number 24 MS Dongliana jersey number 6 Mingthan Moya jersey number 8 Lal Muan Kima jersey number 7 Lal Than Puyale jersey number 21 David Lal Chuan Sangate Anni Sialhawk boy yo un zilasi MT football club also Sialhawk Chalaide an sapatale an fit yam sen mapui ke aku nam lo thelo Sialhawk Suram Kufel and khawchhung again Ente corridor halfens de Lasigun city in an aurwale fit fanga ongai na siya tawde ang magrupiang sen football ang mukbang tae anti Sialhawk Suram Kufel and khawchhung again Sialhawk in khel an tron don ta tuna hian an thai trepa in khel an tron atanga minute khat po thinglawa Sialhawk lam hian ol sam tak main anti goal zui ngal mai peka
ก็ลองเป็นโอ้แต่คริสโปbola peluda Samuela a gol na Germai Khawchhung hey in mai Samuela Khawchhung Tlangpui lam defense anin ring thul le anin rin mai yang start nge Khawchhung ua gol ram thun tu kha Samuela chongku ani assist tu kha Crespo jersey number 10 Samuela hian ai khel tangar ngara minute khat vel farsa alom tia Tlangpui lam hian nal utuk main free kick mangin anan shoot vel ya Tlangpui lam free kick nei don te ki Sialhawk keeper kha thune Sialhawk keeper hi dan moya kuman liana papa kuman liana papa ni mol veng ami dana ante mai thina thin te chun lúc anh ra nghe mình như thế là ông phát ra phải hiện hôm nay tắm nước tục to lâu Tlangpui làm gol làm bê ta bết xí lâu lúc mà các bạn keeper in ca chứ alo thì xua cắt mày Tlangpui làm ăn phá lỗ mềm Ukraine fans ka lalo chole na anh gol din hun uan Anita Unaran pe goal tu kha an captain BC lian hing thanga first half minute khat vel lawma la zo lowa Tlangpui khana han suta Tlangpui lam pon lawma boruak po tang khop maya Sialhawk fans te po lama hian lao phu thak khop maya first half chop aman neya fans te hian thiri la hian hangloin ti hot khop mai unzi lasi ila play duk man ni khian khilai muna khian boruak an lo siam na sa second half tron le anga second half a hian Sialhawk lam in anti goal le deuh tamal mala chung chu kanan thir ho chhozel don ani in khel amu noma mit atlaya YouTube lama live in kan pe chuak to kan ti kha video highlight pe kanom chuan thir thein na oma in khelan ton le chep to second half tuna hian an tron chhole tuna hian na samai sia ai le se pat YouTube channel ai tangwala RBM Crespo live abo bui mega phone in ani comment ngai no fima muôn số là athalak en lu ma comment ngai tha kanuam RB second half Sialhawk lamina an ti goal te thir leila goal pe to na goal chan tir thei do nem Crespo a goal hit a goal na ai ring thủ la ta cho sai da mon tia mà se Mipuiin fall eng ma om lo tin thu na siam ki barin second ball ne ya pe go tu khala mon puya ma boya ti han go din hun 2-1 ani ta ni tin ko eng ma he lai me vel kha eng ma ka ne Dengan gol din mun 2-1 in silagin man suai ta ni Ato sai lo fa Aman gol teu gol tuang liana a gol le ta Ikan 3-1 in Sialhawk in ma an suai le ta gol tuang liana ato ba ani tun ma sa gol thun nem ani to gol thun no to ni number 11 na mừng kim ale sina na ro tuang lian a to ten ilo ka tan ve ve a tu na than Crespo on ron pe do na gola chan ti thei nem avan ko moye ro kom ki ba ani gola ron phun anga kan ti ni chi kan comment na kan soi sul lo ve ama hit atlan saka ase tu na jona tan saka na lo ve na lu ron pang thiam thunga
Không kia mà That for one in Sialhawk in Ma Suaya Tikhan Sialhawk in 4-1 in Tuichangral Football Championship Not Vanlaiphai playground na khela chuan chakna an lo changta Sialhawk lampo an tho khop me fan stepo an zuang lam na samaya Sialhawk le Not Vanlaiphai in kar hi kilometer somnga vela hla ania Sialhawk pulma hian Tlangpui hi anom bok ani chuti anga khoin thenom te chu Sialhawk fan step ro hian thir dai tang te hian amura hian kan en Tlangpui kan indon nia. Sialhawk champion ta best fan sampok hi man ti khop mai là bà cái fence sâu rồi lên sao mà cái câu đôi này bị ni an kal chu la bà cái này câu số đó rồi khi là cô karon mo ti sungdar tlangwal fakki ma hlom do life en an ruam khop mai I sungdar tangin mi hian aron life nal na zel ma he a ti ro pui khop mai chanel kha lo sak ka zel sáng khát kinh tế lên nhỉ cần nôm mê con tu nàng hiền con nữa nôm mình cần xin lên á mình xem sắc turin cần VCP cần so mê pu le Tlangpui Not Vanlaiphai VCP lo man sen me ka te sang fang mi Tlangpui lom players te kan ya Mai, nó mà sập rồi cô ho. Chính tiêu việc phải kinh nghiệm rồi. cùng sáng hi song hi le pathum Tuichangral Volleyball Championship mấy chia runner up ti chu Sialhawk ani Loman na tutur and captain mo local se championship prize le trophy gan lo sen le tonga adong tu ri chu Sialhawk ani champion yan se le trophy tin tala player tenen la sawe kap bengi ni lo mangu Sialhawk in Loman and Dongdone Sialhawk in champion cup an hon le ta tuna chuan khawchhung an lut lam thil le taila ôi lâu tụi nó ăn khen ta là vậy con tiền tiền to cái đâu
kan huang hian no Vanlaiphai tangin nam hoa Sialhawk khua ham thim luta ma se khotang Mipuiin theidan angin mani varanda changte rem chang lai ya alom puina chibain lo buk hloma players te le atroi om tu fans te Sialhawk khawchhung atuna hin tlan lut mek ani kanan soilan tel ngai du chu GSA Sialhawk GSA Information Secretary Tlangpui Arlal Isaya ka tun ni khatliam ta mai khan min boral sana an uye mema ani ina hianin hunto kan siam don ani thilsela Tuichangral Championship Sialhawk players le Mipuiin Sialhawk khawchhung an lut me ka hoi ne kan lo lawm a an chuang tak meu meu ni op players an lawm he mai ui nung bera motor ko tam le mai ang lo gì thấy mua mai Sialhawk làm tiếp anh gì thấy vậy ôi cái là thầy đâu anh lâu thầy em tôi đâu mày hey ê anh mà con Sialhawk đúng rồi bye bye lại được cứu kan huang hian Sialhawk kholai dung GSA players champion te kholai dunga tan Mipuiin ni ati hian en hun sang rem chang lai alom na chibai lo buk lom ani a Mipuiin rồi players te Mipuiin an lo lawm thiam khop maya theiang angin mani rem chan dan angin Mipuiin an lo lawm ani ti chuan kan soilan tak ang khan information secretary Tlangpui Arlal Isaya te ina hian aman theng khom ta a in chunga hian tu soina hun koite manga lawm tu soina te tong traina te chu chuan an hun man te chu ndu tok ri don ani Sialhawk GSA tena champion lomna an hun man te po video kan ron upload zel dona khongain viewers tele subscriber te khan mino thir sak zel tu kon kan hanin ngen loka
hei helai mun a hian Tlangpui GSA te na an veranda tangin suit nalo vor pol an nom boka in chunga hian lim takin players te an luta lawm ero akim lova Tlangpui GSA chung te ero lung chein an lo om thung ani bo ruak ton hi alim om rualin alung chiat thaka alom oma ti vak nai ro chu om chuang lo lim lo ma au zuang hanom mek lain lung chia trap hanom mek boxia kan hun to na hi a dang dai khop maya tian helai huna Tuichangral Football Championship ni na Sialhawk ten anan chang le ni a Tlangpui GSA chung te hanu te ule nau te chulung chen an lo trap ngoi thunga an khongai thakin akan theina konga viewers te kan video thir tu ten Tlangpui zelila ti kha kan hanin chain kan in ngem mol bokani lai in chunga hiam bundanga po mun sanga champion nomna nei pon he ina zel hian lu thin ani a he tu huna po lu lo thei lo ani a alu te pon lu zelang GSA te office ani deuh bera han center helai huna hian committee len kim ti chinani Tlangpui GSA thu thiam tak mai ni a thu ziak te mangin Sialhawk Mipui min tran rual tire mem thin ani a tunin khela ero chuan thu ziak thir tur kan nei ta lo ero alung chiat thak kan ti a kan nga in khotang pon kan ui le ani ti kha anan soilang le mot ani Tlangpui GSA chi dengnan he video po hi kanan te se kun rei vak lo lom tu soi na te kanan nei nga ti do ni thir zelang hun he hun he to ta ka tawin na in buat saya ai buat sai na te po kal tlong via ba tin players te le coaching staff te tho ho na thorin ra le an tho ho na that sia alang chiang khop maya alo mom kan pia an chunga hian Sialhawk ho Mipui ayo in lom thu kan sei tak mek ni sela in chumi ni rual chuan ni kan fiat chungin kan GSA OPG ngami kan Sialhawk football min choi sang tu min choi moi tu din hu kan sia wani a hian lo rualin a hu sia kha ka an le kha kan pia ma se chumi ni rual chuan le chu Tlangpui GSA hiam thu thiam em thu ziak mi ani a mizo tong angai poimo em boka a thu ziak te football khel kan omlai phei chuan a thu ziak te awang hian football khel en pe ngai lem lo zong ten lam hian en ve nge ngai khopin chutiak om khopa en chak om tur khop chuan thu hi aron ziak thina chutiang chuan Mipui te min hip khom tha em mai ni coach thu choi ngai thaila Sialhawk GSA te hi thian hian kun kai suai ani kun atang tuin kun hun khenin changa champion te kun tiang le a players te GSA te kodang Mipui le kan VC te an zawaya tho ho na ra ania GSA coaching thu a sei zo hiam GSA u Crespo pain thu soi vele a Uebe la takazon an sim to GSA I an patsan ti lo ba ni su ko ya in GSA pun sai te ya an dai choi tu te aste team official te GSA UP le VC te hang ni tu dal ko chu ni lo boi pui te u ha ti ya ta khar Mipui ni lo khar ka ti zo bai le ka puta ka ka an sei tu ben ko ni Sialhawk VCP in thu tlem zong soina te nei vein ti chuan ani hian tong train voini kan sanin hun thleng hun he min khar sak ta ni te fa pom me ya chunga long thu kan soya tin
đi xin sum lệ pai này lâu xia lùng xia quia cần Sialhawk motor này te cần hành bê qua la tùy đi siêu te cần thu năng bin tan sắp thì đấy nó vì cần tiệp biết mày thì Sialhawk tan te chuan anh thì sẽ mày alo mom cần tia bên đây motor thoát xuống không dùng xe chúng ta khăn lọp thu cần suy tập mít luôn đi thì khá cần suy bên đây lọp thu nhỉ và để phát hiện này là lọp thu suy trong trai nó đánh đây là cần phun cần tổ đó này trong trai lắm Vanlaiphai cần phát hiện mình mang ai mình ông bùi tu in này nó cần đi là in Vanlaiphai cần phát hiện cái của in này te cần đi nó te đi rồi in nó in nó được mình đi nó thì sao bằng hiên mà tu cần sự chia in này là cần run đi là cần chung lại phô đồng thiên sẽ là chắc lâu rồi bắt rong là tổ thiam tan te nó in sự đi rồi sẽ cần đi tổ thì mà sẽ là nó chung luôn rồi lang kaya nang ina dan pa kan pathian Sialhawk khua bin zoi moi na hian in hena lom thu kan sei tim thuni sei pai so Krista bingin chung chu lom se chung kan di le amen Lace a goal.